Técnica es un centro de investigación para la formación profesional. Actualmente, desde Técnica, estamos trabajando en el área de biociencias y sostenibilidad, donde tenemos 3 líneas de trabajo de investigación para la formación profesional. Establecemos proyectos multidisciplinares y este es uno de ellos, donde vamos a hacer un verdadero estudio muy detallado dirigido a esa línea de envejecimiento junto con la estrategia de Inberri, donde vamos a tratar de incorporar esa tecnología que se está desarrollando aquí en Técnica en el área de sistemas inteligentes y innovación tecnológica, pero cómo esa tecnología que desarrollan en el área se puede trasladar a una tecnología humanizada, cómo podemos facilitar la vida y el bienestar y la salud de las personas realizando este proyecto multidisciplinar entre muchas familias profesionales de formación profesional. Zahartzaroa disiplina transversala da eta duenak dugu asko aportatzeko, asko ikasteko eta persona horiei ere bai bizi hobe bat emateko denen arteko lotura hori saiatzen ari gara hemen Teknikatik Lanbide Heziketako ikastetxe ikasle eta irakasleekin proiektu amankomunak aurrera bideratzen. Teknologia humanizatu hori txertatu nahi dugu, berrikuntza eta ikerkuntza teknologian egiten dena txertatu nahi dugu, baina bai gizarte zerbitzuak eta komunitateko zerbitzuetan dauden irakasle eta ikasleak elkarrekin lan egiteko proposamena egin dugu proiektu honetan, ze denak ikasteko daukagu, denak zerbait onuragarri egiteko daukagu, baina beharrezkoa dugu elkarlan hori bideratzea. Elkarrekin gainera transferentzia hori gure helburua handienetakoa Teknikan hori da, ez? Ze Lanbide Heziketak gizartean asko dauka emateko eta gizarteak ere Lanbide Heziketari asko ematen dion bitartean asko eskaintzeko aukera ere badu. Teknikak adinberriko ekosisteman parte hartzen du hasieratik eta pentsatzen dugu asko ikasiko dugula, asko emateko daukagula ere bai, eta Zahartzaroa hori ahalik eta goxoena, xumeena eta bihotzetik sentitzeko modukoa egiten saiatuko gara eta oso konten eta harro gaude bertan gaudelako ere bai.